Good morning. Unfortunately, today is going to be our last day. I mean, basically, we're going tomorrow, but our flight is in the morning at like 12 p.m. Vegas, baby, I'm gonna miss you. I'm gonna miss you, miss you. Yeah, I'm gonna miss this freaking view that I have every morning when I wake up. But it's okay. At least we get to enjoy it. Thank you, Lord. Thank you, Lord. ቻ ያ ዛሬ መጨረሻ ቀናችን ስለሆነ ወይኔ ስማ ፊቴ እየበራ ነው። ሃሌሉያ ቴንክ ዩ ጋድ። እና ዛሬ ደግሞ ሲዘር ፓላስ አለ። እዛ ዋክ አራውንድ እናደርጋለን። ሜቢ ዊ ዊል ድራይቭ አራውንድ አዝ ዌል። ያላየናቸው ቦታዎች ካሉ ኦብቪየስሊ ያላየናቸው ቦታዎች ኦፍ ኮርስ ይኖራሉ። እሱም እና ይሆናል። አይ ኦልሬዲ got ready ስለባበስ ማለት ላሳያችሁ because I was doing this የዚህን outfit መቅረጽ ነበረብኝ ቲክታክ ላይ, so I was doing that first, but let me show you the fit though because you guys deserve to see the fit. You say love was too much to hold. Guys, by the way, ምግብ የሚባል ነገር አልበላሁም. My energy is unmatched. ምግብ አልበላሁኝም፣ ቡናዬን አልጠጣሁኝም፣ ገና ጉድ ነው ማፈላው። አንድ ሰው ግን የሆነ ነገር ቢያደርግ እበላዋለሁ ቀቅዬ ማለት ነው። ኤኒዌይስ ይሄን ይመስላል። Look at my Congo, by the way. I got this from Nordstrom Rack. It's from Jeffrey Campbell. የሚታወቅ ብራንድ ነው ብለዋል። ኮንጎን አሳምረው አምጥተው ስንት ብር ተጠቃላችሁ? ሴል ላይ ሆኖ $16 bro. እና ግን I was like ልክ አለክቸው እዛ ሳየው በጣም ተመቸኝ ነው። You know what? Why not? It's Congo. የኢትዮጵያ እንትናችን ይገልጻል። ይሁት የምትመችናት ግን the more you walk on it the more it hurts, so I don't know what I'm gonna do. It's no pain no gain type of shit, so yeah. እና አሁን ኤኒዌይስ ትላንትና ከሉሲ ሬስቶራንት ቱ ጎ ያደረግነው ምግብ አለ። so እሷን በላ እናደርግና እንወጣለን፣ ቡናችን እንጠጣለን። we're gonna have the best time. It's the last day, so we have to make the best out of it. So stay with us. I love you guys. Make sure you guys are subscribing and loving, okay? Stay, don't go anywhere. ማማ እዚህ ጋር ታጠቃለች፣ እያጠቃች ትገኛለች። እዚህ ጋር ደግሞ ራሱ የሰራችው ምን የመሰለ መለዋ አለ። In case you guys don't know what መለዋ is, Mom, can you please give an explanation for what መለዋ is, please? የምን ምግብ እንደሆነ ማርያም ነገራችሁ። ብዙ ሰው አያውቅም መለዋ ምን እንደሆነ። ምንድን ነው መለዋ? ያ ፈጢራ ማለት ነው። ፈጢራ ነው ግን የሀረር ነው። ያው የሀረር ነው። So yeah, basically የማታውቁ ሰዎች እንግዲህ my mom and my dad ሁለቱም ከሀረር ናቸው። So now basically I am Harari, I don't know, but ታውቁ ይሆናል። ግን ብቻ መለዋ ማለት የሀረር ምግብ ነው። most of the time እዛ ነው የሚበላው ምናምን። ማም ደግሞ ስትሰራው ወይኔ እናቴ ነው የሚያስብለው። እግዚአብሔር በጣም ነው የሚጣፍጥ። it has like ክሮሳንት ሲሰሩ እንዴት ነው ተዳምጦ አንድ ሌየር ድጋሚ ተዳምጦ ሁለት ሌየር ድጋሚ ተዳምጦ ሶስተኛ whatever ይደረግ የለ። ይሄም እንደዚህ ነው። በአንዴ ብቻ እንደ ኖርማል ቂጣ አይደለም የሚሰራው እና this is one of the best ቂጣ ever. Now it's my turn to eat. እስቲ እንግዲህ ወገኖቼ እየበላን እየጠጣን ትንሽ ያፕ እናድርግ እስቲ። ያው ሉሲ restaurant, one of my favorite restaurant from Dallas, from Vegas. The hospitality, the service, the love. Oh my god, I swear, like my birthday was amazing because of them. Like they were so sweet to me. I was like not expecting, everything was amazing. The customer service, everything, the food. Anyways, yes, Lucy Restaurant. If you guys are in Vegas, like if you guys are like planning to go on a trip to Vegas, definitely check them out because they got information at the last comment. Anyways, let's kill this thing. Okay, let me tell you a little bit about the hotel in Yaman. So I think you took a bit with her, I think it's Ireland, but it's okay. So ምንድነው መሰላችሁ ሆቴሉ በጣም አሪፍ ነው፣ ደስ ይላል፣ ግን በጣም ችጋራም ናቸው። man, oh my goodness, እንዴ እግዚአብሔርን መጀመሪያ ላይ የመጀመሪያ ቀን የመጣን ቀን ያሳየኋችሁ like the tree የለም ፊጂ ደግሞ ፊጂ water ያስቀምጣሉ። we know Fiji is pretty expensive, we're not gonna fool us like that. እንደውም ልጆች ምናምን ይዛችሁ ብትመጡ ቤቴን አውቀው ቸኮሌት ስናክ ምናምን ያደርጋሉ። ልጅ ማና ቢሉ ይሰጧቸው ማለት ነው። እና ይሄ one way of making money. Okay, I respect the idea of business, but we already pay for the hotel, you know what I mean? So
at least the least you could do is like put some water. አንቆን ብለን ብንሞትስ ውሃ ከዛ ምንም ተቀላጭ ወረቀቱ ላይ ዘጋ ያለው ስታነሱ if one item is misplaced or taken from the trip, a $50 would be ምናምን from your በቃ ብር ነው man what ከዛ ውጪ I mean this is big እና ደግሞ I don't know ሌላ ደግሞ በቃ ሲሆን everything is expensive in Vegas እኔ አላውቅም ሰው እንዴት እንደሚለው plus they told us የሆነች ልጅ ካሲኖ ሮሌት ስንጫወት she told us minimum wage is like $12 like how are you guys surviving with that money እና ግን it's not expensive life is not expensive አለች ይሄን ያውዳል ማለት maybe እንግዲህ I don't know እኛ ያረፍንበት አካባቢ ይሁን ሁሉ ነገር ውድ or like in general Vegas is would አላውቅም እግዚአብሔርን no I really love it though the city is like so alive so bright so everything okay? I'm glad I'm just staying here for only a couple of days because you know why mess with no for a freaking one Sprite አራት ብር ከ80 anything ማለት ነው ሲቪኤስ ገብታችሁ የማይረባ ቁራጭ ነገር 5 ብር 6 ብር what ለነገሩ ግን በጣም ቱሪስት የሚመጣበት ቦታ ስለሆነ this is actually their way of making money I respect the hustle መንገድ ላይ አሬት ተበላው ሲሉ መንገድ ላይ እነዚህ ቂጣቸውን ጥለው ኩላቃቃ የሚሉት የሉ እነዚህ ማለት ነው እነሱ ፎቶ እነሳቸው I mean since we're in Vegas why not do it alkuina okay alkocho ግን how much you guys going to charge banana alkocho she's like no it's okay it's definitely bunch you know it's just tip only I was like okay it's okay I mean it's not fair but you know what I mean it's okay just for the vibes ብዬ አብራቸው ተነሳው ደግሞ እግራቸውን ላይ እንዲጭኑብኛል እናቴ ማርያም ከብትና እንደሚያክለው እንዴት እንደሚከብድ እንዴ ስላቸው ኦኬ ነው I'm not okay ላይ ተዘፈዘፍሽብኝ እግርሽን ሁለት ሽጥላሽ ሊደፉኝ እንደዚህ ወደፊት ባክት I was like yeah ከዛ ብቻ anyways አረኩ ምናምን ፎቶ ተነሳን okay this is the special one put your ሁለት ምድሽ እንደዚህ አድርጊ ሲሉ እኔ ደግሞ ከታች እንዴ ያነሱ መስሎኛል በቃ you are champagne ምናምን ሊሉ አይደለም ወንድሜ እግራቸው ልጭኑ ነው ላይ ኦሆ ከዛ እንደዛ ብለው ፎቶ ተነሳን and they're like okay this is our Instagram tag us there ድራ I was like okay why not ከዛ ልክ ብሬ እንዳወጣ ስል ቦርሴን አዩት ዋሌቴም ነው ያሉ ከዛ ማሚ ቆማ አንቺ ይቀርበሽ ያኛኛ ትላለች I'm like I already did it you know I can't run ከዛ we usually charge per model $40 እላይሽን እንግሊሽ ላይ ጭነሽ ድጋሚ እኔ 40 ብር ልሰጥሽ ደፋር አልኳትና ከዛ ቦርሴስ ካሽ ነበር I'm sorry, I only got $20 out of it. It's okay, 20 for me and also 20 for her. Cool. Cause okay, we after I'm spending I only got 15, so I'm sorry. Yeah, it's okay, bro. How? But taga after I'm still like what things to no. Cause we didn't even walk for long, right? Rasim to judge out with Jilong. You learned that. ከዛ ደግሞ የሆነ ፎቶ የሚያነሳ እነዚህ ደግሞ የተረገሙ like New York እንደሚያደርጉት ዋክስ ታርጉ መንገድ ላይ ቀጭ ያደርጓቸውና the perfect shot ever ይወስዳሉ አይደል? ከዛ እኔና ማም ዋክ ያድርግ ይሳቅ ምናምን ቀጭ አደረገን ያን ቀጭ አደረኩና ብስታ ቀጭ አድርጎ hey miss look picture for 10 one for 10 no that's expensive I'm not paying $10 at least give me 2 pictures for 10 alcohol you know what I'll do that for you come ማሃስ ፈሳ ወይ ተነሽ ቆሚ ከዛ እንዲህ ቻፈንደሽ ማሚ ምን ቂጥ ምናምን ነው የሚለው ወደዛ ከዛ ቤቴን ወይ እንዲህ ምናምን ማፈንደት የለም ባክሽ ሲጀመር ትበያለሽ ምን አደርግልሻለሁ በስላሴ እሱዛ ማሚን ከዛ ማዘ $100 ይሄ ብሎ ይሰቀያ ተናዳ መቤት ከዛ በቃ ሸቀያ okay whatever I give them $10 ሁለት ፎቶ ሰጠኝ which I mean it's not bad but it's not that giving I was like it's okay just for the experience you know አንድ እንደዚህ ቦታ ስመጡ you have to get the best out of it ብዬ ብቻ ግን so far Vegas was amazing እና basically ማርያምን ኒውዮርክ ራሱ ነው መሰለኝ I don't know what the difference is honestly
ኒውዮርክ ራሱ ታይም ስኩዌር ጋር ስትሄዱ ያለው vibe is literally right here. And I was like, wow, I miss New York, so this kind of paid it off a little bit. So, and now, mom, experience እንዴት ነበር የቬጋስ? Okay, that was not the answer I was expecting. I'm tired. ቡና መጠጣት አለብሽ ዛሬ። ብቻ ይሄ ይመስል ነበረ። I mean, there's going to be a lot of story times maybe ሳስታውስ ምናምን ግን በጣም ያሳቁኝ እነዛ ሴቶቹ ናቸው ጅቦች። Okay guys, I added a little bit of makeup. Why not? ምንድን ነው ቤት ሜካፕ ሰርተሽ ሞትሻል። Deep combo though, 8. And of course my favorite shurab of all the time. And I am a little bit, and I got a bit scared and I changed the Congo በኋላ ኮንግ ነው የሚያደርገኝ, so I did this instead. Of course, as always, ሁሌ ከሆቴላችን ስንወጣ የምንነሳበት ቦታ መተናል። Mom. Hi. How are you? We're back. Yes, please. Same. You forgot my drink. I'm not, yeah, I forgot that one. The, I remember her. the caramel latte. Caramel. The small one. That's more. Yes, please. Hey, I'm an old lady. I forgot stuff. It's okay. Yeah, at least you remember one. That's good. Guys, so itchy? That's it. Good, at least ስታምሪ አለች ያችኛዋ የትላንቷ ግን ትንሽ ስትላት ራሱ እሷ ብላ ኦኬ ልንገራችሁ ጋይስ እዚህ ማለት ነው ከሆቴላችን ኖሽ የሚባል ካፌ ሻፕ አለ አይስዌር ሴትዮዋ ማለት ነው the way she looks at you like በጣም በፍቅር አይን የምታይ የኔ እናት I love her so much በቃ ተመችተኛለች እና ኤቭሪ ዴይ ጠዋት ጠዋት ቾኮሌት ክሮሳንት እና ካራሜል ላቴ ያዛለሁ እና ዛሬ ስመጣ ፈገግ ብላ ሃይ see you again እና ከዛ ሃይ አልኳት ከዛ the same thing አለች ያ ከዛ የኔ መጠጥ ረሳችው የማመን አስታወሰችው ከዛ no you're not taking croissant today አለች I was like okay I will take it for you የኔ ወርቅ I love her I'm gonna miss her my baby boo boo my chocolate croissant በፍጥነት ነው ሰበሰበን አንድ ቦታ ማለት ነው ታች የሆነ ግራውንድ ነበር ሰበሰበን እና እኔን ነው የማይፈልጉኝ ሁሉ በጣም በሪስፔክት በሆነ መንገድ ጠይቃችሁ ማለት ነው ጋይስ ፀሐይዋ ትሪት እያደረገችን ነው ኦ ማይ ጉድነስ ሶ ኦልሞስት እዛ ጋር ነው የምንሄደው ሶ ዊ ሃቭ ቱ ዋክ አ ሊትል ቢት ትንሽ ዋክ አድርገን እናገኛትና እዛ ደግሞ ስንሄድ እንገናኛለን the weather is actually amazing ዛሬ ስማ ግን ትንሽ ነፋስ አለው ይበርዳል I'm not gonna lie it's kind of cold ማሚ የተንቀጠቀጠች ነው Palace ደርሰናል we're gonna show you around okay so stay with us please
Okay, there's something it says court of fountains. እሱን እስቲ እናያለን። ሆፕፉሊ ክፈሉ አይሉንም እንግዲህ እስቲ shall see. La la li, la la la. ሲያምር It's a palace, literally. እንደሱ ምንም መብቴ Oh my god. አንደኛ ፖዝ ፈልገው እንደዚህ ቂጥሽን አይደለም እናቴ ፎቶ ቂጥሽ ነው አንቺ ቂጥሽ ማለት ነው አስ በቤት ፊት ማያለ ነው ማለት በእናትሽ ፊትሽ ደግሞ ጽድት ነው ሲያምር በእናትሽ ፖዝ ቀይራ ከተቻት ነው Give me the old guy pose. Oh my god, yeah. Okay. I'm trying to teach her like bro how to pose and stuff. She gave me this pose. That's how you actually pose it. I swear. Like I wanted her to do me in the pose. I didn't do something. Anyways, good. The pictures are bomb, like bomb. Okay, so I found another thing, Garden Chappelle's Nibannagar. I feel like it's gonna be a very beautiful garden. So now we're gonna go there. ትንሽ ያመኛል it's okay ጋርደን ማለት ቅድም ፎቶ ምናምን ስንነሳበት የነበረው ነው so anyways አይተነዋል ማለት ነው አሁን የት እንደምንሄድ አላውቅም ገና ግን ይሄ ስፌር የሚባለው ነገር እዩት ብለውናል my uncle said ስፌር እዩት በጣም ያምራል ብለውናል እዛ እንሄዳለን ነው so there is something called the Forum Shops meet I think that might be interesting so we're going there now ሲያምር ሲያማምር በኢየሱስ ይሄንን ነው የሚሉት ነው ኦኬ የኛም ግን is the same oh my god Burberry guys one of my best perfume is from them by the way Fountain of the Gods, the name of
I always wanted to check into Christian Louboutin. Of course, I'm not gonna buy right now because I'm not gonna spend a freaking $1,000 on one heel. But okay, Christian Louboutin. ሁሌ ምልሽ ከስር ቀይ ሁሉ ነው። ቆይ እንግባ እዚህ ማን ገባለን? Oh my goodness. And I'm gonna get very, very surprised, but let's see. ይቻላል ሰፖርተር አላት። እስቲ ቆይ Unfortunately, I met you last time. They don't have a size. I know. It's like $995 because I don't know 40% off line of Peru. They don't have the black one. They only got the blue one. I asked them again. I'm gonna spend like $547 because I was like, and that is not even comfortable at all. Yes, like I again and just like it's so pretty though, like elegant. But you're like, ooh, no, good. I don't think it's gonna be worth it for the amount of money you spend. What's the point? Welcome to Vegas. Hey, thank you. አመለጠን። በየሰዓቱ አለ እያንዳንዱ ሰዓት ቢግ ባግ ሰው ስልኬ ቻርጅ ልዘጋ ስትል ቁጭ ብለን ትንሽ ቻርጅ አረጌ ራልፍ ሎረን ገብቼ ጋይስ ሻመመሽ ገብቼ ምን መሰለ ሸሚዝ አግኝቼ ማሚ ይቅርብሽ አትግዢ ያለች 168 ብር ነበር። ተከለከልኩና ተውኩት። በጣም ነበር የሚያምር ነጭ ሸሚዝ እና ሹራብ የምታምር ሰማያዊ ሹራብ። እስቲ ኧረ ምን እግዚአብሔር ስለችልም ጫማ እንደምቀያየር ጫማ ልግዛብዬ ማለት ነው። ሮል ሶል ይላል ማለት ነው። ላይ ሽንኩርት ልኝ ሶ ጋይስ እዚህ ጋር ያኛው ቪዲዮ በደንብ ስለማይታይ I had to record another one እና በጣም ነው የገረመኝ the way they packed the shoe was actually impressive and I was like you know what this is crazy ብዬ I bought it because እግራችን በጣም አሞን ጫማ ሰፖስቲቬሽን bro ወቹትና ጫማዋ ጋይስ ሮል ተደርጋ ነው የምትሸጠው። እስቲ እንያት። ኦ ማይ ጋድ I am actually crazy. I swear. So basically እዚህ ቬጋስ ማለት ነው ሆቴል ውስጥ ነው ይሄና
ምን ያደርጋሉ ሰዎች ማታ ዋክ አርገው በሂል በጣም ከደከማቸው like there is like a vending machine የሚመስል ነገር ጫማ የሚሸጡበት ማለት ነው። I was so surprised and that's why I got it and I was so comfortable. Caesar's Palace. ኦኬ ጋይስ እንግዲህ ይሄን ቪዲዮ እዚህ ጋር አቋርጠዋለሁ ማለት ነው። ምክንያቱም በጣም ረጅም ነው። 55 ምናምን ቪዲዮ ነው። አንድ ሰዓት ሙሉ ቁጭ ብላችሁ እንደማታዩኝ አውቃለሁ unfortunately. So part 2 is coming. Stay tuned. Bye for now.